Aku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinongilam kami Meghalaya School Welfare Development Association. Hak pratrik na itong aja pan riau kila IT dak dorkas sa menteri katanat puli putih ke sarkar jela uba la kamen remboi dak jingkarpat pan ajing arab gran in it yaki school secondary but higher secondary kenang man kersan lem hak basiu tulop yakin hikai hak jingikran begilar patai kubor upresiden kaseng ubabu HM Marbanyang ulai itu bakaseng rakarpat yu menteri rangba kajala konrad kisang ma yu sembut menteri rangba uba person tensong ba yu menteri katanat puli putih uba la kamen remboi ban pelong dak jingalang bar ka association narilum khasi jaintia bat garo banyakan sani halo ka jingkersan jingeram yaki school secondary bat higher secondary ki badan hakaleng kajala nalor kani kaseng kalapan sengauru yaki wiki man ki baidai baka bha kamian jengki school kinong hikai bat ki kena school CT, Xiao Chief Minister, Deputy Chief Minister of Preston, Bak Education Minister Malakman Rumbai. Kadai ka Cik Somet, kadai hadian ba bila ada penolong meeting apa district kunjur bawa Karo Hills kapang lamat bawa Durah apa apa di school dan district fair Kelayawan. Bak kini gidor Kini gidor juga di meeting di Bangino. Di hakane ka cik ai cuma kabawan nak school fair juga jalan kapa layak tai kalau ka cik keren juga baru sebut menteri Pak Presiden song haka song trik rai pesan tahun senam kapa haka cik dot lang tu Sir Vijay Kumar Menteri IAS Mr. Secretary juga Education Department. Hak tu kami tu Pak Presiden nak kalai tu Pak Presiden bila instruct yang Komisioner Sekretari ban kot yang meeting kat kadang ban ka asian ban ya pengkre ban penduduk yang representation kawan semen cakap kabinet dan kota approval. Dia ada cok tu kami tu nak kalai tu bila ka association Meghalaya School Welfare Development Association Central Kodi bila ya simia karai bagi uplet ban panci kali kata consultative meeting syakini di district baru ada dia ketika ketika ciblek jadi di school kelai bertau ya lagi jom jingsgo bar kecil aja di kiba kampung san kiba engkau akan bertau ini kiba di school kelai cuma kalau kapadikong bagi kerpat ya Chief Minister, Deputy Chief Minister, baru Honorable Minister in charge, bagian penolong yang meeting pada association, kebagian sa one representative nak Karo Hills, bagian khidmat juga association, nak kebenta banyak keren halor kadika proposal kadika recommendation kepada meeting kala ai mata kesini. But hak cukup baru ya kini kapal Pak Presiden bila keren ai insurance kan belum ya kini kamat hak rakam lah season le ru and the face wise and the face mana dia nak kalian juga ai keren kota jika meeting ke kerpat ya Chief Minister dan Deputy Chief Minister bagian hadir juga meeting berkasar nak kalian juga kita ai yang statement bagi plus kemudian karena bagi sekolah mungkin dia pakai sekolah siap ini akan tak kecil bulan kecuali kalau bila orang yang rekam lalu bulan pada ceria. Di kau kecil aja buat kalau kita tay bahag meeting kalau bah ya tadi kecil ya. Ni terus ya kesorkar bahkan ayah ketua juga audience. Syah management of school kenang bagian lah banyak rap ada bansil tulap yang kena ikai kita ada lupa nama ambil kelak bahag ini di school jongi ibadan
aspa lai hoteli aspa ka kadai tiliki school bayo ta sales gran kino hikai kila dan usau sam kiba ki management jo ki kila nang siu lani kila nang bay la jo ki kumju ri ki we tina ta ka dau nak lai jo ki kan pat eksa bakan ai jo jo gran es ta bakan ni kadla banyara nak kam tak ni kai pa ta don lupa kawai pat kecil ai cibot kadai na ka penta ba kesorkar kala pat petrekam yang ani sisa petrekam yang bukan islam lani confuse mana kata kalau katbuka jumlah katbuka rai juga government dari kata ability of financial resources de kawai pat kabangi keran ha kecilong cuman kata juga kabangi tip heli area ha ketika state ke jogi yang di bagian Islam di barat utara Dharma di bajarai dan Islam ya hakim Islam di barat layak penpau yang berbeda bagi serkar kan penjam untuk penterikam kat kumka PTA nama orang yak kat kumka PTA 1:30 or 40 for one teachers per class kan sibun na kapenta kini school hanong kendong kiba lawan dan kena tangkuba kasan aku mudah ke kelas jadi tak ada orang kat pakai hikai bat daftar quality of education bidot kami kira hikai hak subjek baru bat kerkom hikai ru ke classroom kalau kumju darah hikai yang sekolah dan yang arhut hak ju kelas di halot kami hi kila ya ban kin Allah ke sarkar kan pitnya ya kan ni pan penjam ya kiki kendon hak beda bat ka PTR di susu nak kalian jongka Cingalang hi kalau au ba la ajumut cek sarkar ba la dulu kada berconsider yang di diskon ada kidon ba arhut channel ko ande bandula yumi keren single digit de la dulu arhut channel aka kelas 9 kelas 10 de kawai pat ka haka bede begini ki list begini ki school haka memorandum ka bangla somet khashwa haka khatsau tere ngai basau mentau snam nila ailang bat ki list ki school baro aga jala ka bangla pha cho chief minister sa education minister president chabaro mo ti halot kan ni ka list ka ba menta ka bangli kwa at sa update ka baginan pan na ki DSCO kani ka tangya ta ka kre naman ngidon khatway tili ki DSCO haka step block way khat atli ki district naman ka eastern west ka sihel kadang ha i ko kanong stan de komba palak masjidang wilayo ka jubab lagi di DSCO nde nang wilayo adop ya kini ki update mo lagi di DSCO ki bagi compile ya ke jingdot ki kena enrollment kunju ka pass percentage jong kini ki samtil ki snam de nang wilayo kini baro ni saphat yang saga government de kode bat kini ki school associate bakhlap IT ya ka syaka sokar lagi di ad hoc school mo ki bakhlap IT ya ka management syaka man sokar di halokan ni nak kalian untuk meeting ki Sofia Sibon to bangi pe ya kani minta kawat kani ka kalayarap bakhlap toy Sibon ni kini do kai ka ada lupa existing teachers ka kani ki associate ya ka sanskran tata kilayo ya ka big base structure dia bangi pe pat ya kalawai to di school ngibyo kalau kepadang dum hadu kata-kata dan kadang lupa ketika jika ajubu di school kapag sekret kesetai di Indonesia kai le ali syahwat pada di school hat namar ko manisya menta kalau masih kini kilo kai sema kelas yang hat na to school kelas to school kami asu lakhang ko bantun ni kilo kai takapapi ai daw bakaran kata rationalization dengan hadu kan Muslim dengan rationalization kan sa dan lain nak petang ini school makhluk IT ya ke management juga kan nong itu joki kalau pergi kuah hi banyak yang itu school di halal kali nak kalian jongka meeting ni ke ajuan ke sarkar ba halal kilo vakansi kemudian kilo di cakap balai post di balai mo nak ada ibu mulai kai resign dan di usung thai ya katu ka post jong tunai kai deban ya tu pisah deban convert mo syaka convert ma ka saka grad ini bahkan ne atau sekolah kenapa ka sekolah kala ban ai ban tung ikut pat lani ban ai sih itu kena cari belakang lupa mereka orang belakang lupa dua kompak kalau mentah di sekolah dai kompak sekolah kesan kena cari kita mereka cingyarap kalau tak kompak sandru dia nak tahu lada kan dia kesakar ka
kelam no ya kan ka hadir bla syam khaj di noi kai convert no ya ka segaran is bahkan ne kata ka skul ka la and still to up ya kini noi kai di bla don lupa ki bla sakri ka kamar ka jo ana ni usaha ada section fiat baro ba ka sarkar ka support ta anu ki noi kai inde ki bobon skul ki dan man ki kelas ki noi kai na mana da pim dan noi kai mana ka kelas kata ka skul dan ba ki ba ni sapram ini ki paru itu jinsannya dia bang ipai pun ketika NEP ka badang klan isu ya kan ka foundational level ka sarkar lembaga ni ke cuma liban kia ya ka ba kan pek kam dia ya kan ni bahkan berklan tu ka bor dia di skol namar boro sikat tang yo i ya ke jinsannya bahkan jingkiu tu di skol di dia di bang ka sarkar ya kala IT ya ki berklan isu IP di skol di primary hatu class 5 di sekolah pertama kabaham kongsan kepada daftar itu kino hikai tiba bila jiakan bor-bor tiba padio eki original vaksin saat absen subjek tidak thor di kini ki anomaly sedih mata kita sa hoi mana ada tiba bon mereka kumpa palak aispa bidang don hakade kecil ya kan ini detail baru tidak apa sih kan IOS headquarter sekarang regional center Guwahati but kunjung show education minister ila ai debat hakade kecil thok abang ni pengebau pihak but ni banjur yang chief minister bawa intervene yang dengan kam but union ministry of education but kunjung pada NIS headquarter di ya kan ini saya keran bahas meeting ke bawa chief minister sekat ini namar bangin ada ya kita bentar bro dengan dengan stage kapa nihat andan la meeting pada chief minister lade deputy chief minister education minister pada tai ini isu bagi badai nak bentar ban kentil ban pengklan yang kulit putih hak jala dara ka sarkar kan diklat kan tai yang di badai kita di beliau basim ya kecil klik kiai skol di latarai ka sarkar kam dan jibut ban kentil ya kulit putih dengan ngai komba preston na kalila sim jadi klik ila Europa chief minister mentor ini dengan ngai ba hadir mengelap tidak ke berok ke meeting ke masalah kalau meeting bersesok. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.